Iya keren iya election. Arah jarak pulai ngikwa banjok. Tenlay impoi sekatong. Iba himaru ikwa banjok impoi sekatong. Mentana sekedar kapsu banyak keren. Namar baru anut kini kira kombai. Telapan poin di bawah ajar kabut. Piken kabut di bawah hima kamu, ken kabut di bawah albin kamu. Tenaka takadaw ngamdas ngau desu ban bat ye kapuar jauhi. Teka bangakwa ban ong kalong ninyami namne ban trei sitong. Nga itenat ha ngapek ye kiparlok garu. Ngatai kiba betam hapo jelame gala bat kumjo wat hanot isu kidai kiparlok garu. Habaki jeb yakin nomi kemat kita pek swatik patik. Ngakan mau hakan di by election kebajob ilok jong ku chief minister jong ibak pernah. Oh ke social media te kong begin rem bakumta bakum nilai project lai post. Hendai hakabak hadu di Tambun. Balai lebih geli kata balai kum ni. Hato day tang nomor ba day kalok jong sien. Lani day nomor ba kipenbe. Anda bila le research bah gaji siya kalong tang kawe. Kin pait ba nong teput agalo hills kipet ya ke parti kabadon ke sorka. Mendai tambadon lu kabayalam yo sorka. Na kata kadaw mi job da kabadon burok. Na om banjin la de gato gabay election barlong sene sani. Siya kasih siya dia jongila apa job upra. Upra aswahala kelen saudong jaj benriu. Job kita. Kentip pat siya ho kinyalam. Ini kata tadi di sini. Dekane kalong ka James neng ka nuksa. Ko kipat ba jom ka mau senram konstitusi. Nakwa ban kentu kan paham ya kia kan kapua. Ban ong ba uba alben uday kandidat jong ka parti NPP nidon mentalai po angut ki MLA hante hapo assembly mentangi penyen anpo sangut ki kandidat MDC nangne nakakasi Hills Autonomous District Council but arpo kangut ki penyen nangkay na ko jande lada ki pait ba nong teput ki pet iau knam ngatrai kalabiang dot kamban kan mas ke parti kabayalam ya kesorka ngatrai dia kata kabadon kan mai ini ki kme ki pa ki kon sama tebenta komong ong pi ka bang sultanat uba alvin iba sampliang iba don benta ke sorka nanta niya dan benta banyalam ya ke partiru laga ijob iba alvin nga ongepi kinwantit jingkang hante ya sekretariat piong ya UCM piong yanga piong yangi ki ministers barok jong ke parti MPP ke jingkang ke lapleh bagian wan pasiau ya kijing ki babun serta nasyok mensema menai ba champion ikren siapa ka civil subdivision ikren siapa ka civil subdivision ngae hapi ki pait ba jong ka mau senam constituency hatu pidon kam sisane em ya ke sorkar lada pidon kam penjob da kabadon burong bat mangi ngitip laka kamram ka ka begin siu kalian ya kata ka pengakuan ai ya keasiran hikmat dan kuat teko kilom kebe kilom pa ki kon samla bai kane ka dekat kabuk sia ya ke konstituensi jo hi benne usamla wala pren uom uba sampliang la om bak babon basar ki cing.com jom kan ke konstitusi
Dan nakakadaw mo pilasyay kasi usia butlay por nang banwan. Nga man ta kami nga play por nang banwan. Inyo na ay kung gani. Kasi kerpang jongi ya pi ki padba jo ka mau seram konsensus. Menta kami wanu deputi CM lasyai wanu CM meduruhi. Kiwai tengam tip. Kamtip mapi balik na. Dan nakadakadaw na sulungan ang tanglang bajong kane kakam kaba mangigihiaro pilasuto ba ngidatmu sisay ka business. Ang parang we really mean business. Hapo mausulang persensi. Tambangi up Ue uknam jo kipat ba jong kamausulang konsensi. Haka jaka bu uknamun siat direct hapadeng jong kapedung. Ngati yo siat sebalai. Kulai sipun ramba haka kot. Om bertelajat ya nak kentesh rang anis yung day. Tinga nga om kumno pisong day haka nung rim na pisong day. Ngay là đi ngõ phi chắc ngalong deputy besar te ki khon so ngadang rip bapli te kan so tho papa ngi kwa ai jang au chapi balai na kali balai khon namar ba phi bo pau nam je so to na ni so khan ni ngan jan ngop kale kan do ngop ko khon ka ba ma phi ai jang kan som Ikme jo de jat kharsen teu ha ide jat kharsen teu phi pa de phi jat kan som kan poi ka pon ba ma phi pi ka bi kharsen teu kai wan chia ni kai ka jimi ong uto ramba o mga syo iti bade na bande uong hana ka som sam ka som tan shalom shalom ba tam judon bi som sam Hana ka sinong mga aswakin haram judon ke songsan ani may geran oke kau kai kata deka banga isir ke nakataka daw mo ong ipi to ye bisyara namar batang ba pisyo ban permet jat ban reu pisgo ba pinyo ban persomsit ki kon sama tan kata kalabian ngatrai ka babakla Namar habalo haba yakren ye jisha ke jimut jat penreu kamut sedang narumpe kamdei nangte nasladi tung yaudeng ban mi kisla ki bejengam sa mdei ba pintung yusla kini ki breu juga ba tung sla usla kimtip baladawan ka eriom erngit tam sisikan lahap lo. Dan nakadakadaw na kerpat ya pi. Tongin long ki bahusya. Bat kada kerpat rip ya pi. Menta ka terti kam tamne. Lada pi kuak bakat tuit ka jingkerku hapo ka mausram konstituensi Brokaway. Arpo sa utari. Ngakwa benui. Kat no ngitam.